Bok ljudi, evo nas nazad. Imamo estonski paket. Evo, izgleda dosta malo rustikalno. Smeđa krek jesica. I kaže ovdje Esti Kate PV Kukte de Buk 24H Individual Combat Ration of Estonian Defense Forces. I hrpa estonskog koji ne razumijem. Idemo otvoriti ovu smeđu kesicu estonske vojske. Idemo vidjeti kaj je unutra. Vrlo vjerojatno se samo... Nije papirnato, plastično je, plastificirano je, da? Ali je tak malo šebi šik. Interesantan je dosta. Jebi ga. Evo, to su stvarčice koje smo dobili u paketu. Po sastavu me podsjećaju malo na mislim, ne podsjećaju me na ništa posebno. Jer tu fakat ima svega. Imamo konzerve koje podsjećaju na hrvatski obrok. Imamo ovo dvojke koje podsjećaju dosta na njemački ili slovenski. Ovo tu prvi put vidimo MRI-u. Royal Army Swiss Chocolate. To prvi put vidimo ovaj tip čokolade. Ovak pakiranu kavu vidim prvi put. Tuna naravno, ovaj kruh vrlo vjerovatno. Šta je ovo? Energy drink. Energy bar, to je cereal bar. Kakao. Uglavnom evo, to je estonski 24-satni obrok. Znači Estonci imaju specifično dosta ovak evo paket kao što vidite. Isto Orifo, vidjeli smo ga u puno MRI-eva. Rice Fleisch Felix. Hrana za pse, šalim se, hrana za muškarce. Rice with meat, znači neka rižin, neki pripravak. Imamo tunu, doručak, ručak, večera, ovo ono. I daj da bacimo oko na ovo, to neki mislim da je. Da, identično u njemačkom MRI-u. Isto miriši, ista tekstura, isto gumeno. Samo što ih je malo više, mislim da ih je čak duplo više. A možda se samo zabrio, ali mislim da je malo veća deblja kutica. Nije rogač, glup sam, nego je raženi kruh. Meni je mirisalo na rogač, pa sam pozabrio. Svašta zabavnog se dogodilo kad mi nije bilo. Naime, prosuo sam si cijelu cugu. Po podu možda čak i vidite. Sad će biti veselo s punicom. Malo mi je vruće od cijele akcije, pa sam se malo poskidao. Uglavnom, kaj smo napravili? Kakao i jebi ga pokušaj iz otoričnog soka. Full slatki Gatorade. Ne znam koliko tu proizvodi ovo kaj radi, ali nije loše ali full slatko. Okus kemije naravno, ne? Ali okej, da sam na terenu, da sam esti, da sam estonac, popio bi to sigurno. Nije loše, ne gleda, ne? Tu mi se kakao hladi. Ovo ono. Tu su rezin s grožđice, tu je ova riža s mesom iz konzerve. Ovo me jako zanima kako je. Tu sam si kruh stavio, ovo je gulaš, ovo je chili con carne i ovo je tuna. Tuna više liči na paštetu od tune jer je totalno razvaljena. Totalno je zmešana je full puno ulja, to mi se gadi malo. Iskreno ne volim kad mi je tuna onak ne pliva u full puno ulja, ali jebi ga, ko sve da biram, ne? Ima okus po onoj jeftinoj tuni, ono za 7 kuna. Ono kad dobiš u super popust u Konzumu, pa kad onda poslije ovoga povuku. Kad povuku kao joj, našli smo ne znam, staklo je nešto u našoj tuni. Vidiš, kad smo kod stakla, ja sam u tuni našao, stari moj, kaj je ovo? Izgleda da su bacili malo ljuskica od tune. Ako tuna uopće ima ljusku. Može u komentarima ako zna ako tuna ima ljusku, jer ovo liči ovo ljusku. Kiseli kruh. Raženi kruh. Pumpernickel. I ova tuna. Paketa od tune. Idu skup jako dobro. Ovo je bilo onim vrećicama. Sad problem s tim vrećicama je kad nikad ne znam koliko moram vodu baciti. Ok, piše da, ali nemam dozer, ne? Onda uvijek idem biti idiot pa idem odokativno, kao, sad ću ja znat, ne? I kao inače sam zajebao, tu sam stavio previše vode, tu premalo. Pa evo dobilo neku teksturu koja više onako, šta ja znam,
Trebalo je duplo više vode staviti ovdje, a stavio sam sigurno 3,5 deci. Znači ja sam trebao ići na pola litra ovdje, na gulaš. A chili con carne sam trebao ići na manje vode. Čak možda i ne, vidjet ćemo sad. Ovo je pravo chili con carne. Ovdje fakat ima svega. Ovo ispada kao da sam napravio restani krompirni gulaš, ne? Ajmo ovaj chili con carne probat. Miško. Da, malo sam tu prečurio s vodom možda, ali jako je fino. Interesantna stvar, nijednom i drugom ne treba ništa začina. Sve je dobro kak je. Izuzetno. Ako vidite negdje ove Adventure Food paketiće, nemojte se libiti ih kupiti ako se bavite sa nekim outdoor activities. Izuzetna hrana. Riža sa svinjetinom. Kad smo bili klinci u školi, imali smo zavučenu nekad za ručak takvu rižu sa svinjetinom. Točno ovako neki riži bizi s komadima svinjetine. Ovo je identično, znači imao sam takav sad flashback osnovne škole. I ovo je perfino. Paket je došao od MRE Mountain ekipe, hvala paketu. Oni imaju hrpu tih paketa, raznih, pa obavezno imate dole link na njihovu stranicu pa bacite oko ako zanima kaj oni bi vam mogli to imati. Ako vas interesira neke specijalno, ne? Ima fakat sve dečki. To su bila ta 3-4 glavna jela zapravo. Kad malo bolje pogledaš, ako to podijeliš na 1, 2, 3, 4 obroka kroz dan i kruh si razdijeliš, znači imaš 4 velike zapravo, pod navodnicima velika, mislim, veća obroka, jača, kaloričnija. I onda naravno nemaš ove grožđice, kužiš. Grožđice kao grožđica, fina stvar. Uvijek možeš imati u džepeku. Imaš tu ovu kao pločica sa žitaricama, ne? Sirius bar. Malo tvrda. Kad vidim ovo Orifo, to je firma koja proizvodi te stvari. Viš, Orifo. Znam da je stvar ok i nikad uopće, bez apsolutnog straha otvaram i jedem. Likovi su, super. Radi za hrpu tih ljudi, hrpa vojski u NATO sustavu kupuje od njih klopu. Ono koji me interesira okus je ovo tu. Kaže, s kofeinom i guaranom. Sad je 8:30. Ne znam kako bi bilo. Uzet ću samo malo čokoladice da se ne bi skakao nekom po glavi, je. Tamna čokolada, Swiss chocolate. Au. K'o da hoćem kavu. Onakih hrustava jako iznutra. Jer nema kave i nekog zrnja unutra. Jako fino miriši, kao većina filterskih čokolada. Uopće nije lošeg okusa. Ovo ću se staviti za neke situacije gdje će mi trebati energije. Kakao. Ma genijalno. Jako fino. Ja ga pijem s vodom. Takvi miši paše. Genijalna stvar. Jako fino. I baš lijepo to grije i kad si na nekoj zimi i to dati malo energije, raki malo se razveseliš i dobro ti je, ne? Imamo tu za šivice, smo dobili vlažne maramice. Šivice, vlažne maramice. Sol, papar, velim, nije trebalo ne za ništa soleni papra jer ovo je fakat jako lijepo začinjeno. 2 kaugume, nekakve cool fresh. Kava sad je sigurno ne budem pio. Ali evo, u prahu je kava.
Čak mislim da se od ovog tu može napraviti ono dosta posluživanja. Sve u svemu neka presuda, gle, ovo je super varijanta, sviđa mi se ovo tu, najviše definitivno, odmah iza toga mi je Swiss Chocolate hit. Vidjeli ste sve, ništa nije pre ekstremno čudno, kao u svakoj NATO vojsci. Znači, nemam prigovor, osim ovog, da rekao, od tune. Baš su koji proizvode, kužiš, baci sav škart utra, pa to smelju u pastu, onda to nabi ulja, pa jevi ga. Tuna čankovi su malo skuplji, ipak razumijem, mas produkcija. Evo, jedini prigovor mi je ta tuna. Sve ostalo je super, fakat da ne rasporediti po cijelom danu. To je ekipa estonski, ja ću to malo zabiberiti sa malo Black Labela. Nadam se da ste se bar malo zabavili, ja ću se zabaviti poslije. A niš do gledanja, kaj vam velim? Pišite dole neke gluposti u komentare, to je dobro došlo. Ne znam, kako dođete.